Siyento mga solterito mayor parte hijo del mga pulis el Kenya participan na o Plantuli o programa de Kapada del Philippine National Police na Region 9. El Kapada ya se na segundo piso del multipurpose hall adentro del campo batalla na Kawakawa. Asigun con Police Superintendent Jane Macario, el Chief Nurse del PNP na Region, todo año sila tase con esta actividad durante el mes de Abril. Actually, we usually target 100 PNP dependents. But kung hindi yun mapupuno ng mga dependents natin, bale, magkikater din kami sa civilian. Yung mga bata na may mga parents pumupunta dito kasi yearly namin to kinakandak and we are, I think, on our 17th year this year. So, nasanay na yung community na meron talaga kami yearly. That's why may mga civilian pa rin pumupunta sa amin. Asigun pa con Superintendent Jane Macario, tiene mga kwantos de apura el beneficia con el libre tuli, pero priority asigun el mga anak del mga pulis. Y atende también con el ocasión si Police Superintendent Avita Mates, el Chief del Regional Health Services 9 y Police Chief Inspector Mecaidor.